fees! No fees! High fees! No fees! High fees! No fees! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! Si akero pilo jasme pet kopi pasila dak pini ke wang nang kok mapro tang te isi ke prek jek kamang hume mia bangke nili college doan langdam piglo san dak stan kalbiang long college long isi pini pasi dak kati song asai deng nang kok patumi pen lo samila dak ang kili pen te isi ning du bang do nili pu pen wang lo student na to wala long si todren juiren la son ende latum student ko pilo student na power pilo lada kati song nang ko bangke admission ador sopik pre admission long nang ji pajok si student tum alang itu akadiman lasi laso abang akadiman lo principal pen singki cethan lo penda kar biang lo termas konsil medik kapilo education em agha research tak bidemen singki lo laso long answer ki long bangke state government pen pulo state government pen putang te non bang nilikipu dam nang ji bangke rajya re phan kali state government pen putang te Dr. Ramesh Pigulo Education Minister Dr. Ramesh Pigu betela fansi totally condemn ang student tum sami student tum la sinili ladak pini ke bang bang latum isi aning ke pathe latum bang men Ramesh Pigu fan condemn my head that hai sila nili bang condemn lo pio sin ka condemn pilote latum student tum kisung long nili tame ka jabdi phat si pini bang lo aning pathe dun athe Ramesh Pigu phanong si itum pressure pilo patang te halatame itum malam arjunang ji student power cipak lang nang politum student power pa join si piniani Delhi Jantar Mantar lang full kimonang man history nang man elo atheo dak kami need paper kilik pana jok student atum penang anak kitu ka kisung pholo ama si student tum protest do mat piniani success delo latum full kimonang man delo lasila son dak thai tum kal biang long pini la poson asa yang deng nang le rok dilo pinita itum la dak chot kali damtang difu government college long ka kapre kisung ke boy dopik lo student tum kisung lasi student tum power cepak lang tha student nama power ku pilo cicini tha ladak principal latum pen chenglok laban dak staff tum doan chenglok latum tame alang tum ke decide tek tek lapte okay chok latum ta sel ladak student nama akatisong akisung along nang ajab duno tum ta alang tum thi japon nang jibsi nili kamat hapon lasi student power dikhana student power kya student power di lasi itum we work together we stand together now di litum ajab hibnang ji itum ajab rapet claim ra pelate itu makati song bang chunji la sini li ledak pini sining ba thekang lo pini ka song bang ke armu kompik boy fish tame nang litum na bang so ka song papludri nang litum kap papludri chokche itu makati song ke student makati song bang ke sok puna mia deson pamandri besini li than kang lo kai ke de koila mia de mate thenga mia deson si pamanang po besini li than kang lo litum amia de yong ti pathe bom lang potang te itum chun wekji non pini maybe 30% bak sidola da ka song se 30% do pasam pena dik bang phai ongji bisi kama thala ben isi chuning ri bang so student college ai student ka do ka student college atuman ka chuning ri bang ke pini na dak kisung ke phoda aboy na ja brand student tum sita hola first year do lang second year do lang ka prepare tum do lang people atum bang vedet ke future atum se mara thela upcoming afan se mata thela mala tum de lasi pini song song kra da class do bom posita me alang tum class ini nera class dom do dundera la dak sikat song bang nang dia polo laben principal atum ku pia pula pini ani la da initiative dengret ke ha people initiative dengret laben kar biang lo tumas konsil ke thai ke ding ke ja tuman tame ku people la bang so student ma kisung lo pini ani DGP net ke ko pia polo why ajunan ko pola ke lagi BJP government lagi no ke chokche BJP government pini ani kal biang nang cari pen iseta BJP government central BJP government kal biang BJP government bote latum ke triple engine buci pela blang ko pila student tuma kisung chini na det ke ko pia polo di lasi BJP sarkar fa itum condemn nang kokpo itum hok lo itum kachali itum ke political lang wanang nei politics lang wanang nei pusi pupu sa itum wanang kok ji ko pia polo wanang kok pertangte athe student tuman ke pasung ke pini ani BJP government lo atau state government lah tum kente Ramesh Pigu ke education minister lo kente alang ni people lo ente damtang ada kacali tum hani lebih tayan lo damtang da kacali dakun ke patang tum ke free admission side itu ho tapi ni ani bangke ladake isi itum gari ke chonam le AMI pe na son ladak pamandet lo la sela busona bange chokche la se kado kave kal biang long hampang song ke claim tum tame organization tum tame la pen social activist do anta me la pen leaders do anta me la dak bang pen student tum han ajapi do nang ji RDP do nang ji sini himan than pachini lo Pini nang itum dak istan kar biang long college long kebang pen katisong kiteng pon nang kop la kopia pot lo Kaprang sinali tu media court events tami nilihin pen kardom pajirik lo kardom pini nitum nada istan kar biang long college long pipot si lapo ana por ahut nitum dharna dona ko kathi mangela pohin lo non
irui si la admission na bang du pon bom lo admission na bang du bang lo bang gela puhen lo fees na bang la bang ador su pi ga jok si pini ni tum athe li tum karbi tum lo dak student na tum stan karbi long college long do tum ngidun tum ana bang ke bisikoi mane ki duk tum sige ong la si la po an ador kisu the tan ke ni mane ni tum mahin ben mate piuni bola so pana ajok si ni tum Assam government mate itum karbi long Thomas council phan stame ni tum tuning ri kang tung je ni tum kiduk kelak de ara ta phan bang ke free admission le pipon lap te pu phan sin ni tum alang ni tum phan bang so a message pali phan sin ni tum pini bang so dhana bang deng nang kok abang so free admission ki pon pe ya mate admission anam kisu pi ko pathak nang to la education I am phan pachini dam lo ni tum setame karbi long Thomas council ili tum education em ke hai richard tok bi alang ni long stame ni tum bang so alu stame ni tum pali dam lo pajir dam pen alang ni stame lamthi pinang nang than du no bangela pen lo alang ni pen nang than no teng bulo te la dak bangke non make provincialize kalilang pusi alang ni stame nang pupono la sini tum hen pen bangke nali to alu pajir de lo pot ni tum stame chuning ri bang mate ni tum stame than pu bangke alang ni stame lamchak nang chipin no stame nali tum la po an pajoy de ji po yat bangke alang ni stame lamthi nang than de la bangke ladak istan kar biang long college apen sapar pen nang tum pini kaching kilong ason do lo ni tum la puson lo ni tum la em nong chitong nam de ta phi puthon ni tum stame dak college long principal phan stame chitong am lo chitong nam pen alang ni stame puson sin nang than rong lo athe admission structure bangke ni tum ari deng kali la Assam state government pen si bang structure stame nang gilu la sini ni tum bangke government aru la teng sini tum phulu nang kok lo la sini ni tum hen ben bangke thangnat na ni tum phan nang tha admission la so puthak bangke ki joy nang piji po bangke ni tum thanun te the pusi alang ni stame na chek don tollu la sini ni tum bangke non bangke Assam state itum CM phan stame Dr Hemanto Biswa Sharma phan stame ni tum karbilo chali asong ben stame tuning ri parpik lo je non prabjin bangso admission bangke kadu ko be phan stame backlogs tum hanon areas tum hanon stame free pen admission pinangji pusini tum karbilo chali asong ben stame alang ni phan demand pon lo yong si nang tum song pon lo la pen pin ko la stame pilo yong si free admission pipidak ko tang tiki bang jilang nang tum pilo step ko teng kon chik nili tum gela pulo nili tum stame alu pipen pajir pen la si nili tum government tum stame buji po pusi matha polo te office stame alen ni tum no ni tum pini dharna do pen nili tum chi song ben yong si alang ni tum thang reply we pustame la si ni tum ba ga non ma ke aprang ki bang jilang alam te bang nang than bon tik thedet po sitame yong si ni tum ma di mana teng yong si chokje le putang dami ni tum ke bang jilang ani bang ke an su se ka chi song sitame pang tang pon po si lam the paklang pon lo nitum pini ka chisong ding nang ko kabanggel hello ladak nitum Eastern Karbi ang long college long free admission aning kanwang ason kilong chia phansi nitum pini lason ka chisong nang tum phan admission anam to anu nang ke hang pon ke admission anam bang ke science tum phan bang ke 7840 lapen arts tum phan bang ke 7180 nang tum chini ma copy posi pining bang ke admission anam ke hang pon lo Lapuan bang ke chini dun oe he sitame kuson lo free admission sitame first ko bang gitang lablo sitame men ason si ni tuma phan la son notice mang government nang pali lo je re admission kuri thu nang chip kedam tang bang nang tum admission free admission mang tang lablo ako men si hedi la son notice bang nang pali thu je backlog ke do tuma bang ke la re admission kuri thu nang chip total student 1500 around do ji science kali science bang ke around 500 doji lapen arts bang ke more than 100 or 1000 plus jong se tum ban free admission long with ko dang ngai so fees step nitum bang ke jong si free admission long le putela so iprang ke bang jilang stami nitum ke la son step bang ding pon bompo admission je phan ke upper ke kom ulo he sitame principal pen sitame ching kilo la si la 1 2 days phan ke ako date bang na extend lo la si la date ke extend alugo jong si ako government pen da thang notice nang pali li puti nitum ka che chong bang ke sang selo ke de tu lo boy fit sitame nitum memorandum ki pidam labang so result non anda nitum phana chata we arjiding pikang no lage 1 week 2 week aprang lo la si
o hala dak dam sami ni tum pidam lo la pen council tum nong sami ni tum ka hela dam arji ding piglo sitami ho dak pen thang result ave ni tum ka protest bang bini bani ni an lo la pen la dak arleng ke the tum nang ka humri putawe la si ni tum ka chuning ri ke la hello la bang so protest ki deng nang kok la bang so alama bang ni tum phan prab jin pen nang ki solve pg phan like every year ni tum la bang so aning kan stami la pen ki bang chilang an stami ni tum free admission ke long pan je phan an hello तो मैं जो यहाँ का बोगोचन डिस्ट्रिक्ट कैसे का सेक्रेटरी हूँ। तो आज हम लोग यहाँ एस्टर्न कॉलेज में क्यों आए बोलने से यहाँ पे जो है एजुकेशन के बारे में, जैसे कि एडमिशन जो फ़ी हैक्स है वो ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे कि जो साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम का, इसमें जैसे कि एडमिशन का जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो साइंस स्ट्रीम का 7,480 और आर्ट्स स्ट्रीम का जो है वो 7,180 रुपीज़। तो इसमें जैसे कि देख पा रहा हूँ कि हर साल जो है जैसे कि एरियर हो या बैकलॉग्स हो, सभी का एडमिशन जो है फ्री से ही होता है। लेकिन इस बार जो है मतलब इसमें बदल दिया गया है जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अगर इसमें जो है स्टूडेंट लोग जो लोग फाइनेंशियली वीक, जैसे कि जो लोग मतलब गरीब होता है वो लोग कैसे एडमिशन करेगा, और जैसे कि बिलो पॉवर्टी में, तो उसी के कारण हम लोग कार्बी स्टूडेंट्स की तरफ से भी ये आवाज़ उठाया गया है कि स्टूडेंट्स लोग को जो है न्याय मिले, ताकि जस्टिस मिले। क्योंकि ये जो फ़ीस स्ट्रक्चर जो दिया गया है ये टोटली हम लोग की तरफ से भी मतलब कॉन्डेम किया जाएगा जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट को। और साथ ही साथ हम लोग जो है ऑन जैसे कि डेट 28 को हम लोग काउंसिल में गए थे, जैसे कि हम लोग EM से भी मिले, और EM जो हम लोग को बताए कि ये जो है हम लोग का हाथ में नहीं है, हम लोग को जो है मतलब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये दिया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग का जो मेमोरेंडम है वो वहाँ पे सबमिट करेगा बोल के बोल रहा है। लेकिन अभी तक जो है ये जो नोटिस अभी तक भी नहीं आया, क्योंकि आज जो है कॉलेज का जैसे कि 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर का जो एडमिशन है आज ही लास्ट डेट है। अगर स्टूडेंट्स लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर जो लोग फाइनेंशियली वीक है वो लोग एडमिशन कैसे करेंगे। तो उसी के तौर पे आज हम लोग जो है यहाँ पे धरना रखाया गया है, और हम लोग इसलिए धरना पे है हम लोग, और हम लोग जो है आवाज़ उठाता रहेगा। अगर स्टूडेंट्स लोग को जो है अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग जो है आवाज़ उठाता रहेगा। और जैसे कि इनकेस जैसे कि हम लोग प्रिंसिपल से भी बात किए हैं आज जो है मॉर्निंग जैसे कि 10 बजे के करीब पे हम लोग बात किए थे, जैसे कि वो बोल रहा है कि ये जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। और साथ ही साथ अगर फ्री एडमिशन चाहते हैं बोलने से वो लोग बोल रहे हैं कि निजत मोइना या बाबू आसुनी वो आप लोग को नहीं मिलेगा बोल के वही बोल रहा है। लेकिन ये जो है एजुकेशन के तौर पे ये जो है अलग सिस्टम हो गया। और जैसे कि वो लोग बता रहे हैं कि 2 दिन या 3 दिन के बाद हम लोग को नोटिस देगा बोल के। अगर मान के चले अगर 2 दिन के बाद नोटिस देने का भी सेम वही फीस स्ट्रक्चर है बोलने से रुकने का ही फ़ायदा नहीं होगा। तो उसी के तौर पे ही हम लोग यहाँ पे धरना रखाया गया है।